امکانات خدمترسانی ساحه‌های معارف و تندرستی بهتر گردانیده می‌شود. انورشاه سیدعلیزاده گزارش می‌دهد. استقلال دولتی و وحدت سرتاسری در جمهوری تاجیکستان امکان داد که در برابر مرکزهای شهر و نواحی همزمان رشد انفراستراکچور دهات نیز مرحله به مرحله تحکیم یابد. دستگیری همیشگی حکومت مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی، جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه و ساکنان زحمتقرین بابت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل بیشک ثابتگر این گفته‌ها میباشد. اینک چند ماه میشود که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران و گروه سینوساله در دهه در قد جماعت دهاتی در قد ناحیه فرخار کارهای آبادانی و بنیادکاری از جمله تعمیر و نوسازی راههای دهه، کوپرک، وصل و نصب چراغک و علامت‌های راه، کشانیدن آبی آشامیدنی، سبز و خرمگردانی نزد منزل‌های استقامتی و انجام دیگری کارهای آبادانی و سازندگی مرام تازه دارد. ما یک گروه صاحبکاران محلی تصمیم گرفتیم که برای جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی محله‌های خود را آباد و زیبا کنیم. از آن جمله ما تا امروز زیاده از 50 عدد چراغ‌های روشندهی برای محله نصب کردیم. زیاده از 500 نهال درخت‌های ارچه و پاولونیا شیناندیم. دو تا چاه عمودی کندیم در چقری 90 متر برای با آب شیرین تامین کردن اهالی. چند تا چراغ‌های برای وسیله نقلیات نصب کردیم. جبرهای راهرو را بتونپوش کردیم. از قسمت راه جدا کردیم برای اهالی پیاده‌گردو. در مرحله بعدی نیت داریم که کارهای همین منفرش را در تمام محله براه مونیم. این اقدام نجیب به استقبال سازوار از جشن شایسته ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، جانبداری و تطبیق با ثمر سیاست بنیادکارانه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان براه مانده شده، سهم صاحبکاران محلی دلشاد رحیمов، محمدشاه محمدشایف، رحمانعلی احمدزاده، گروه‌های سینوساله نفرانی برای سفر حج مبلغ جمع‌آوری نموده و حشر دسته‌جمعانه اهالی در این سمت باریز ارزیابی می‌گردد. تشبثکاران اینچنین راه‌اندازی و انجام تدبیرهای سازندگی را محض به خاطر بهترشوی انفراستراکچور دهات، فراهمسازی شرایط و امکانیت‌ها در سطح محل و بلند گردیدن سطح نیکوحوالی این روستا ربط می‌دهند. به اطلاع مسئولان در دهه در قد طبق نقشه مسافت 3.5 کیلومتر راه دهه منفرش گردیده، زیاده از 140 ستونپایه‌ها با دستگاه‌های روشندهی و در دو چهارراه 9 چراغک نصب کرده می شود که قسمت زیادی کارها الکی به انجام رسیدند. طور قبلا اطلاع داده بودیم در زمینه چنین اقدام راه‌اندازی گردیده همزمان مسافت 3.5 کیلومتر جویبارها و راههای پیاده‌گذاری شفاتی را بتونپوش کرده می شوند که الکی این تدبیر و وصل و نصب چراغک و علامت راه اینچنین نصب دستگاه‌های روشندهی در این دهه انجام یافتند. جهت فراهم آوردن شرایط مساعد روزگاری ساکنان از جانب صاحبکاران و تندرست و احسانکار در این دهه برابر تعمیر راههای ماشینگرد، مهیاسازی انفراستراکچور ضروری، همچنین رفع مشکلات نورسایی آب نوشاکی به نقشه گرفته شده بود. همینطور دو چاه عمودی از چقری 90 متر و مسافت 5 کیلومتر دور از محل برآورده شده. عین حال کندن چقری برای خوابانیدن قبورها شروع گردیده است. بعد انجام پوره کارها مشکلات نورسایی آب نوشاکی ساکنان این روستا که 770 خواجگی را تشکیل می‌دهند برطرف خواهد شد. در این برابر تعمیر و برقرارسازی کوپرک سالها باز تعمیر نگردیده، تازه کردن زبر و زاکش که با بهداشت حالت ملیارتیوی زمین‌های نزدیاولگی مساعدت می‌نماید. اینچنین عوض نمودن پایه‌های فرسوده و خط‌های انتقال برق از عمل‌های نیکی انجام داده گروه تشبثکاران محسوب می‌یابد. حالا باشد دستاندرکاران کارهای سنگفرش‌کنی راه و سبز و خرمگردانی نزد منزل‌های استقامتی را آغاز بخشیدند که کارها با سرعت جریان دارد. هدف از پیش گرفتن چنین عمل‌های نکو تشبثکاران پیش از همه با سزاوار پیشواز گرفتن جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی ارزیابی نموده تلاش ورزیده شدند که هر چیز زودتر کارهای به نقشه گرفته‌شان را صفتاً خوب سامان دهند. انورشاه سیدعلیزاده، سعید شریف، ناحیه فرخار، اخبار. سالهای آخر با مقصد تأمین رشد اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح اجتماعی اهالی تدبیرهای ضروری عملی شده. نتیجه ها در این سمت نظر رسند. یکی از راه‌های اساسی که به کاهش سطح کمبزاعتی و بهسازی نیکوحوالی مردم مساعدت می‌کند، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و در این زمینه تأمین ساکنان با کار دائمی میباشد. گزارش ظاهرشاه تقای مراد.
иқдому ташаббус ва роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти соҳибшуғл гардондани шаҳрвандон ва таъмини онҳо бо ҷойи кор имрӯз самар оварданд. Дар 5 соли охир дар натиҷаи татбиқи бомароми стратегия ва барномаҳои давлатӣ наздики 500 000 шаҳрванди ҷумҳурӣ аз ҳисоби бунёду барқарорсозии корхонаҳои саноатӣ ва тадбирандешиҳои мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо кор таъмин шуданд. дар соли 2020 72200 нафар, соли 2021 70600 нафар, соли 2022 74500 нафар, соли 2023 72800 нафар ва дар соли 2024 73300 нафар. дар маҷмӯъ дар давоми 5 соли охир шаҳрвандон бо мусоидати мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. аз теъдоди умумӣ бо кор таъминшудагон 39 000 нафар тавассути ҷойҳои кори бандшуда квотаҳо, 15 000 нафар аз ҳисоби қарзҳои имтиёзнок ва 52 000 нафар тавассути як маркази ҷойҳои кори холӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. давоми солҳои 2020 ва 2024 тавассути мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 4656 маротиба як маркази ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. дар ин давра ҷиҳати дастрасии шумораи бештари аҳолӣ ва мустақилона бархурдор шудан аз хизматрасониҳои мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ вазорат сомонаи маҳзани миллии маълумот оид ба ҷойҳои кори холӣ кортиҷӣ фаъол гардид ки ин як намуди хизматрасонии муосири рақамӣ ба шаҳрвандони корҷӯ ва бекорон ба ҳисоб меравад. яке аз ҳадафҳои стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар заминаи бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ таъмини сокинон бо ҷойи кор мебошад. дар доираи ин ҳуҷҷати стратегӣ дар 5 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ қариб 2 баробар афзоиш ёфт. 2407 коргоҳу корхонаи нав бунёд гардид ва теъдоди зиёди сокинон низ бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар ин давра дар кишвар аз ҳисоби бунёди корхонаҳои нави саноатӣ 34369 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. аз ҷумла дар соли 2020 2148 нафар, соли 2021 5130 нафар, соли 2022 4052 нафар, соли 2023 4846 нафар ва соли 2024 18193 нафар соҳиби ҷойи кор гардиданд ки ин нишон дод нисбат ба 5 соли қабл қариб 10 маротиба зиёд мебошад. агар ба таҳлилҳо назар афканем, соли 2020 содироти маҳсулоти саноатӣ ба 1,4 миллиард доллар расонида шудааст. дар соли 2024 бошад ин нишондиҳанда 2 миллиард долларро ташкил додааст. яъне ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ сол то сол содироташ рушд ёфта истодааст. ин омил боз ҳам моро водор месозад ки барои истеҳсоли маҳсулотҳои нави саноатӣ, барои татбиқ намудани он ҳадафҳо ву мақсадҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ пешбинӣ гардидаанд бояд мо саъю кӯшиши зиёд ба роҳ монем. соли гузашта мо аз сармояе ки ҷалб карда шуд, сармояи дохилӣ ва беруна дар ҳаҷми 9,6 миллиард сомонӣ буд ки нисбати соли 2023 1,6 миллиард сомонӣ зиёдтар мебошад. дар доираи ҳадафҳои пешбинишуда тадбирҳо дар самти рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум тақвият дода мешавад. дар давоми солҳои 2020-2024 бо мақсади иҷрои дастур супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саросар ба тайёрии касбӣ ҷалб намудани аҳолии синни аз 18 сола боло маҷмӯан 238 300 шаҳрванди ҷумҳурӣ ба курсҳои тайёрии касбии кӯтоҳмуддат фаро гирифта шуда, ҳамзамон дар ин давра наздики 5000 ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд ки бо анҷоми тадбирҳои зикршуда шумораи зиёди шаҳрвандон бо ҷойи кор таъмин гардиданд. солҳои 2020-2024 дар муассисаҳои таълимии касбии низоми мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолии кишвар дар маҷмӯъ 238300 шаҳрванди ҷумҳурӣ ба курсҳои тайёрии касбии кӯтоҳмуддат фаро гирифта шуданд. аз ҷумла дар соли 2020 43500 нафар, соли 2021 43600 нафар, соли 2022 45700 нафар, соли 2023
51300 нафар ва дар соли 2024 бошад 55300 нафар аз тайёрии касбӣ гузаштаанд. аз шумораи умумии шаҳрвандони ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда 1,24000 нафар ба таври ройгон, 64700 нафар ба таври худмавлагузорӣ ба тайёрии касбӣ фаро гирифта шуда, малакаҳои касбӣ 71000 нафар шаҳрвандон бо шаҳодатнома тасдиқ гардид. яке аз заминаҳои асосии коҳиши сатҳи бекорӣ ва афзоиш додани сатҳи таъминокии сокинон бо ҷои кор дар ҷумҳурӣ ин рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт аз ҷумла соҳаи саноат ба ҳисоб меравад. барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ давоми солҳои 2020-2024 дар шаҳри душанбе, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ коргоҳу корхонаҳои нав бунёд гардиданд ки фаъолияти истеҳсолии аксари онҳоро имрӯз сокинону мутахассисони маҳаллӣ пеш мебаранд. дар 5 соли охир дар кишвар 2407 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ, аз ҷумла соли 2020 142 корхона, соли 2021 309 корхона, соли 2022 487 корхона, соли 2023 729 корхона ва соли 2024 740 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор дода шуд. дар доираи барномаҳо ва стратегияи рушди саноат дар минтақаҳое ки ашёи хом мавҷуд аст ва ин минтақа дорои истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулот ҳаст, дар онҷо корхона ва коргоҳҳо сохта ва ба истифода дода мешаванд. яъне ки ин талабот вобаста ба он минтақа ва дороии ашёи хоми ҳамон маҳаллу ҳамон минтақа мебошад. барои он ки агар мо корхонаро дар дигар минтақа созем ва ашёи хомро аз дигар минтақа биёрем, яъне ҳамин маҳсулот рақобатпазир шуда наметавонад. аз ин ҳисоб ҳамаи ин ҷанбаҳо ба назар гирифта мешаванд вобаста ба аҳолӣ, яъне аҳолии ҳамон минтақа барои рушди ҳамин соҳа чӣ хел омода шудаанд, яъне омода кардани мутахассисон низ ба назар гирифта мешаванд ки ҳамин минтақа мутобиқат ба ҳамин соҳа ҳастанд ё нестанд. ҳамаи ин ҷанбаҳо дар доираи барномаҳо ва стратегия дар назар гирифта мешаванд ки рушди соҳа аз ин сахт вобастагӣ дорад. дар ин давра бо мақсади муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ вазорати саноат якчанд намоишгоҳҳо ва форумҳои байналмилалиро баргузор намуд ки ҳадаф аз ин муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, таъмин намудани рушди содирот ва таблиғоти бренди миллии Тоҷикистон мебошад. дар соли 2025 вазорат баргузории якчанд форумҳо ва намоишгоҳҳои байналмилалиро ба нақша гирифтааст, аз ҷумла форуми байналмилалии заргарӣ ва намоишгоҳи Тоҷикистон, форуми маъдани ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Лондон, форуми байналмилалии насоҷӣ, форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металлургӣ ва форуми байналмилалии зени сунъӣ ки мақсади асосии баргузории чунин чорабиниҳо ин ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак бо корхонаҳои бузурги байналмилалӣ мебошад. тадбирҳое ки вазорати саноат ва технологияи нав дида истодааст барои расидан ба ҳамон ҳадафҳое ки дар назди мо роҳбарияти кишвар гузоштаам ба на кам аз 20% таъмин намудани рушди саноатии кишвар ҳамасола. ман фикр мекунам ки мо сарбаландона ҳамин вазифаҳое ки дар назди мо гузошта шуданд иҷро менамоем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тараққӣ додани соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ барномаву стратегияҳои ҳадафнок амалӣ мегарданд. дар доираи нақша ва анҷоми тадбирҳои бузурги созандагӣ заминаҳои рушди иҷтимоӣ барои 5 соли оянда муайян гардидааст ки ҳадафи асосӣ боз ҳам боло бурдани сатҳи некуаҳолии мардум мебошад. зоҳиршоҳи Тағоимурод, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ барои барномаи иттилооти ахбор. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.